Jumapili nkia mwancho muligererio Ndizi TV na bobwansu bwo mugusino kwegena kwane mnaritkorya ondigenderete ko bali toero kigima na nene no genderete kwegokya asoko bwatia emiroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi neritkorye giabono ekero kire kitari kibere cy'umutienyi o gatano narimo umwaka no wechiri bibere na meronko ebere nene na mangagenderete okorekana mense ya Kenya anene chinga kyabarayi bechi kabarayi au kurwase serikali bagenderete wikirana asemesangere no yechikanisa chinsemo asumurai wense Dr. William Samuel Ruto amona baraibande bagendrete no musangirikano bw'amasabo ase ensemo ya Bunkoma ase chinga kicho mokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua amona baraibande nigo boigo bagendrete no musangirikano bw'amasabo yo wakamyo mono imeye county ya Meru ko kwarigani asemesa yamaye chinsa isano na iberengo manyina ya na kwariganire asenchera ere yobenge kerongo kunyoro buna sensemo ya Facebook na bakogendra gotonyaro Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetra Ndizi TV News na baigo ase website ito na boko yasometra www.ndizitv.net eriyo tokendre gusanga asobwamo. Yetriane Evelyn Osero uri okoeneki achibichanerio gicha wikera senchira ya bene nigakoro kwa Kevin Mugambingo kwa rugani wabeko gosanka na inchogo ikomerio iri onkumanye munabereka okorekana kurwase chinsemo au ama ye chinsa isano na ibira sobenge toko ya chaka bene kurwase county ya Kisii achinga ki ya Bible bagenderete kubori wakoeneki abunango basokya bare abana babo alene bali bakwiburu ababwate umuchando bwa mawugo yomenyekaine buna Clubfoot iri okonyora oboweni korengana n'abanyagitari korwa sensemo yoweni bwa mauga Clubfoot imeyeka imenyagitari ya Kisii teaching referral nigo babere bakwerera enchera bakorwa obokonye na boigo obuwenya achinga kyabana abo bayiboirwe nemechande yo asabate babuna omwana nigabwenete gokonyeka ataraika emyaka 5 egekogerekera etanire emyaka 5 nigago chandika ase obogima bwaye nabona nigabayiboli baboliwe kweneke abuna tibari ko babisa abana babo korende goikirana gose ko baikase kinyagetari eriyo konyora obuwenya kibarabake nditokorora abana bali babwate shida ya mauwa usabanga banene bali banachira amaboro batakora seri wa maboro bandia anene nkonyora tora abana bali babwata amaboro abwate akoro ku Clubfoot sege songo bose enyimbo eri yaba Masai nali eliete eri ku Clubfoot abana bago chakarato abanyarwanda barabake mostly togotaka etowa device na abanyarwanda bali bakubarora babatuma kibarabake nonya day old bose 1 month bose 1 week twachaka kubarwaje karobachire etoko ba mafunza aliyo kubaria shwa twabasomi twamanya gochaka uborwari waito bogo chakira toko basibere plaster twasibese kere wiki agocha twamuchenjire plaster ocha no echi wiki nya isato kieto korra tiri gobe twakore procedure nere correctomy itoko na chomo kyo magega kartwa na chire twabasibere nande plaster yaba for wiki isato twache twabarusi twaba ikoro techi bakobeka botuko na mugasekerara iyo obibeko tumia until 5 years kurwabweka rumana agwenire twamu discharge kartwa mwire ikoroto na batoko ma chiwiki bere gosomo teni gosebere ocha twacha gocheki na kyari na ndekere ikoroto byakaire twamuchenjire twamu ebinene until 5 years karo mwana ali buya twamu discharge oibono beire yatali gochi teri koirana nande lakini karo moyo lya gotigo borwaria otigera no umutienyi gosebere gose mwaka gochiere nande yairana nande irane story twabarwari igoto wa device karo moyo lya chakiro bugwenya kerachire nyagitari gaiga tagotiga goike myaka 5 yaikire tagete gotebia baibori kero kende bali bago kibabisa abana bobwa osubo kuma the Clubfoot ne bwate amangana yo bobasa kero keno umuntu amanene ri obisa agukiona ragiri iri achande to sarogire ubotari borogi kio mwana atokire tabatari reto mwana obeto reto mwana at area stage because igaiga bane program se clinic ya Clubfoot etoko weni abana bali less than 2 years omwana ogwetani myaka 2 gokimoino titoko nyara komogweni ga tokare stage kyose togotigana
Tokotana nayo nigo abarai korwase kiama kia United Democratic Alliance anende korwase rugongo rwa Gusii bagenderete weta chinsemo au asenche mo yogo semya bantu igoro yobochori bwe kiama uburobere gokorekana omweri obumutinyo yiga ogatano narimo ase ebinyoro okwana imeye bungenya ribari chache nigo murobere yo gusiniga abarai abokora wa nomo gachi ase kiama kia UDA Jafet Nyakundo igoro mubunge okitutu chache North umubungo nyaribari chache Zairi Janda babire bagosegeta abantu kwenekia buna nkweso kebale na waka ekura yabo chinga kichobo choryobo asimono babire bakwegerere kiama kia UDA na gotana kiama gyo kaimensi ya Kenya kyo kerengete koleta amagendero ase abananchi. Kuanzia mwezi huu ambao tumeanza tarehe 22 tuko na uchaguzi wa UDA ambaye tutachagua watu kutoka hapa chini wakielekea juu, from the polling station level to the county level. Na ndio kwa maana tumekuja hapa kuhamasisha hao watu wa Nyaribari chache ambao walipigia Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ndio kwa maana tukaunda serikali. Na tunawashukuru sana kwa sababu ya kumpigia Zairi Janda kura ili ametuwezesha tukafika hapa siku ya leo. Tunataka kuambia akina mama katika hii uchaguzi, kama chairman anakuwa mwanaume, yule ambaye atakuwa vice chairman, hata kama atakuwa namba 10, atakuwa mwanamke. Kwa sababu sisi katika chama chetu tumesema lazima akina mama pia wapate nafasi katika hichi chama chetu, kwa sababu hawa akina mama ndio walitupigia kura zaidi. Na tunashukuru hawa mama kwa kutupigia kura. Si nyinyi ndio mlitupigia kura? Sasa si lazima tuwapatie nafasi pia nyinyi muongoze katika vyama zetu. Kwa hivyo sisi tunawapatia nafasi muongoze katika chama chetu ili tuweze kushirikiana na tufanye kazi pamoja. Baraya wana nigo bateruna obochori oboni go brachigo korekana asenchera ere yobwasyoku naboigo eyekene tokotana nayo nigo aboroki wa beskure secondary ya Ibeno ani Ibeno COG babere bakobwatokerwa obokonye bwe computer kurase omusamari omuyaserieta engineer Simpson na Osano asekerenga yogosira chisemi ase sukuru yo nabe okwenekya una aboroki wango korea barebya ase amatemwa bogo kwana chinga kyecho Osano nigo ayenekire buna nigarachie kogenderera kweneke bune skure yo yakorire buya ase atebire buna nigo arachie kogendera kobeko mokiabwo korwa obokonye negetambukiro kyabere kwego koboko no MCB wodi Ibeno Steve Rika ase atebire buna nigo barachie kobwaterana ire kweneke buna chiskuru chonse se wodi Ibeno cyabere chigo kore buya nigaruro kubore go cyase abananchi kurwa se wodi yo kweneke buna ngobwaterana bale nabo igondo bwate omoyo omuyabwo gokonya bekawe sokia na korwa ogosira anene uchasi chikuru asenchira yamonyo gokinia ebirengo byetsemi Eganongere goro kwali in where we work goro community service whereby we engage the community to grow together. Once the community is happy, ingiranje very happy because even my children will benefit. Mimi Ibeno yoyote ako na maendeleo yote wachalete. Kwa hivyo engineer nakupongeza. Hii ni jambo la muhimu. Nafikiria wakati hata mimi nilikuwa POC shule nilipeana kompyuta lakini nilikuwa kitambo. Nashukuru mwalimu. Hii shule nilijagua iwe sports center. Tumeandika barua imekuwa approved kwa sports, hata ministry ili approve. Sasa tutaanza kupata watu wale wanajua kukimbia, hata watu wengine wanajua kuimba, watakuja mahali wanafanya mazoezi. No nchigo no so meta kiera mongete gas kuruga iga tubwatirane talenge skuru yakareki yabeiri igo ebimonto mete tari yaronko virus altari ko bimwanto mete ntwakera basacha bana gas ningendrete asenkonyor numbekira max yo weta kende nkerabe kenkeraba mate birende nerenga kiai kuikane tomo eriba kanera kole lakini Ibeno goikebe na mbeyemo andi goiketa mburike kenyingi oche na otoro na ba injinige ingikira sinyoro onde bwensi bwate moiri bwate musani bwe wodie tigato waterane tokore gas tali to kore gas nga toje to 2027 to kore gas ekero tokaruye to tunyuru ngantu atigete ribara
Togotigana nayo tumurekera lyabireka okorekana isiko yorogonko rwagusi omurai wense amona baraibandiko rwa serikali ya Kenya Kwanza nigo bagenderete asomusangrekano bwa masabo yokorekana asegeti kya Amtala Stadium chinsemo kya Kimilili imeye county ya Bungoma gokwana chinga kecho nigo egatia baraya babawekirana asomusangrekano yo babere bagotoyemereme miye yogenderete rwa serikali ya Kenya Kwanza inseyo baraibwa ye Dr. William Samoei Ruto mubunke Osirisia nigo amwakeire mbyo murai wense asemereme miya yogo sirorogonko rwa Western notabuna barabwo nigo baretre abantu amokorwa se chinsinyo chonsi batali kwenekia bogesa ku nigo baigo ayenekire buna nigo batachie wanchirana noko irwa ko maremo ya serikali asemonato ya baraikorwa Western ase ogo chamo na keria obomo na bwachinguru. Your Excellency, tunachukua tu nafasi, mimi nachukua nafasi hii kukushukuru kwa kazi yote ambayo umetufanyia sisi watu ya region hii ya Western. Na mimi kama chairman ya Western Region, Your Excellency, nataka kuhakikishia kwamba nimefuata nyayo zako, mambo ya kutoa ukabila. Mimi katika Western Region tumejaribu kuweka kabila zote pamoja. Kama wewe ni Mkikuyu, kama wewe ni Mjaluo, kama wewe ni Mkalenjin, kama wewe ni Muluya, kama wewe ni Mteso ama Msabot, tumeweka kila mtu pamoja ndio tuongee lugha ya Western kwa pamoja. Rais, tunakushukuru, umeongelea mambo ya unyakuzi ya mali ya serikali. Na tutahimiza hiyo ya kwamba mali ya serikali haitanyakuliwa. Na hata hapa Kimilili kama wale wamenyakua, rais alitangaza jana ilani ya kwamba mrudishe hiyo. Kama ni Bungoma mrudishe, kama ni Busia, Kakamega, Vihiga, kila mahali. Tunataka tukae kama jamii ambaye inaheshimika. Na umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio sauti yetu. Tunashukuru viongozi hao wetu Musalia Mudavadi na Weta kwa kuja pamoja na wachumbe wote wa Western Region. Asensemo yaye omobunke owebuye East Martin Wanyonyi nigo asensemo ya yabagako kera umurobiri obwobo chenu boroboro gocha 790 anene ase orogongo rwo Western notabna bananchi nigo babere bago chandika ase kegetambe ase korende bono yabeire omoesa sebare ase kera nigo barachikonyora obokorerbo bwenya asenchera ereyo bororo batari wakanera Wanyonyi nigaine kyago cyakomobwati ya umuraibense Dr. William Samoei Ruto asokoreta abakenya bonsi amo na gusikia ense ya Kenya bosioni garuo kuboria koikiraniwa amagendero asensemo ya Western egati abo obwagati wechpara egati ya namanke. Tuletea mambo mengi hapa Bungoma. Mwaso Mheshimiwa Excellency, mimi ni kushukuru sababu hawa mama hawa wamekuwa wakiuza mang'ombe wakifanya harambee ili watibu watu wao, lakini kuanzia mwezi wa 7 for the first time mwana Kenya atapata matibabu bila kulipa chochote. Mimi ni kushukuru kwa hiyo sababu hapa Kenya wewe ndio uko na jeshi na mwingine mwenye uko na jeshi ni huyu Susan Nakhumicha in the name of community health promoters. So mimi ni kushukuru kwa hiyo. Mheshimiwa Excellency, ni deni tu moja. Ni deni ya hii barabara hii. Kuna barabara hapa ya Misihu kwenda Naitiri ambayo inatusumbua Mheshimiwa Excellency. Ukimaliza hiyo hapo tutakuwa pamoja. Cha mwisho mimi ni kukuambia tu, wewe ulituambia you are a man on a mission and a vision ya kuunganisha wa Kenya na kubadilisha Kenya. Sisi tuko hapo na wewe, na kama kuna kiongozi yote within KK ambaye anataka kutoka hiyo mission, sisi tutapigana na huyo, tuone ya kwamba wewe unaunganisha Kenya kwa miaka 10 alafu tuendelee mbele.
Na kubwatkana ne finance bill yogenderete koreta ebirengerero na boigo omungso ase abananchi ni gobono omubunke bwa constituency ya Molo Kimani Kuria aberega kwegerere finance bill yo na oteba amanganonsi arase finance bill ni garengete koreta amagendero na boyo kwenekia kera omo Kenya obeire kago konyeka nigo amuganiro muraiwense Dr. William Samuel Ruto kotwara kogendera no mukioye asekerenga kyogoskia ense ya Kenya bosyo na kweneke buna aba Kenya bonsi babere bagokonyeka nigaigerera boigo etari muraibwense ase ense ya United States eyo abanke bagendrete komochia na kogosya satere buna ekerenge kenene nigo kyarenge okoreta amagendro asimona bonchirie ayigati abali abakomochia Ruto asetaro yaye na utaona nigo baganeti amagendro batari kumanya naki chibesa chigotoka. Mswada huu ambao tunaongea kuhusu wa bajeti ya 2024-2025 utakapofika, maendeleo ambao yako hapo ni maendeleo ya nchi yetu yote ya Kenya. And that is the conversation we must have. Kwa sababu when we have challenges in our economy, it affects every single Kenyan, irrespective of our tribal alienation. Wakati tunakuwa na janga la floods, wakati kunakuwa na janga la njaa, wakati tunakuwa na janga lolote, it affects the whole of this country. Na ndio maana kwamba Your Excellency, stay on the steering wheel. Lead this country forward, all of us together, without leaving anyone behind. Nikimaliza Your Excellency, juzi ulienda kule America, na watu wakaongea maneno mengi. But I want to thank you for one thing. Ya kwamba uliweza kutuletea rasilimali mingi sana in terms of grants for development of this country. Kwa sababu wacha niwaambie wananchi wa Mlembe, katika kila shilingi 10 ambazo zinaokotwa katika ushuru wa nchi yetu ya Kenya, shilingi 7 zinatumika kwa kulipa ile inaitwa recurrent expenditure na kulipa madeni. Ile ambayo inabaki kwa shilingi 3, shilingi 1 inaenda kulipa interest ya loans. Ile pesa inabaki ya development ni shilingi 2 peke yake. Yet hapa tunakaa tunasema we want an airport, we want roads, we want all this development. Lakini swali ni je, haya maendeleo yote yatatoka wapi? Mwancho murigeri wanaroboti onoro treto merio bwa mayechin saisan naibere asenchera ere yobenge korine namange nagendere gokwariganira yora chikonyorana nda senchera yobenge ekero chirarage chinsai kumigendera kubwati miroberiansi ya Ndizi TV na bubwansu bumugusi asensemo ya Facebook otonyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko ya soma chinsa emironke ibere na inyewetra www.ndizitv.net erio togendere kusanga sobwa moiritriane Evelyn Osero ulione kya chibichane dogi chawe kira sentre ya bene ndiga kuro kwa Kevin Mugambi twaru burigeri borobya na boigo omubaso oromotoereru.